Ujedinjeni regioni Srbije počeli su 2. aprila da prikupljaju potpise za peticiju kojom traže promene zakona o finansiranju lokalne samouprave, zakona o lokalnim izborima i ukidanje zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije iz 1995. godine. I u Pančevu već nekoliko dana sprovode ovu akciju, a tokom subotnjeg prepodneva štand su postavili na Zelenoj pijaci. Na primjeru Pančeva to znači da će Pančevci u buduće, ukoliko izmene tih zakona prođu, Pančevcima će ostajati duplo više novca od poreza koji je prikupljen na teritoriji grada Pančeva. Pančevcima će biti pružena prilika da direktno biraju gradonačelnika, a ne da gradonačelnik bude postavljan od strane stranačkih centrala. I Pančevu će biti vraćena imovina koja je oduzeta zakonom iz 1995. godine. Za regionalizaciju Srbije potrebna je promjena Ustava. Ujedinjeni regioni Srbije smatraju da je decentralizaciju moguće izvršiti i bez toga. Potpisivanje peticije na teritoriji grada Pančeva iznenađujuće dobro, što govori o tome da zaista nije priča samo o stranačkoj aktivnosti. Jedan iskreni poziv svim našim sugrađanima i sugrađankama, s obzirom da se radi o životnim pitanjima naše lokalne zajednice. To je priča koja je pokrenuta u celoj Srbiji. Potpisivanje narodne peticije trajaće sledeća 2 meseca, kazala je Suzana Jovanović. U narednih 10 dana aktivisti Ujedinjenih regiona Srbije prikupljaće potpise građana i u Pančevu, ali i u selima.